Spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic, ki so danes prizorišče tekme 21. kroga prve lige Telemach med domačo Olimpijo in Nafto. Domačega moštva, torej za Olimpijo Matevž Vidovšek v vratih, potem pa bomo videli, če bo res takole, sam niti ne verjamem. Mislim, da bodo Manuel Pedreño, Marcel Ratnik in Ahmed Muhamedbegović igrali kot trije srednji branilci, Lasickas desno nekaj više, levo verjetno Reda Bultam, v sredini Peter Agba in Diogo Pinto centralno. Tudi Charles Talison bo najbrž tu, bolj spredaj Antonio Marin in povsem v konici Ivan Durdov, tule zdaj oba kapetana. Za Nafto v vratih Jean Mauricio, potem pa trojica srednjih branilcev Aron Matijas Dragoner, Kristjan Tojčič in Luka Dumančič. Desno malce više, a še vedno v obrambi Žombor Kalnoki Kiš, levo Amadej Marinič, osrednja vezista bosta Darko Hrka in Alex Pihler, nekaj više Saboljc Salaj in Dominik Čoka, ter v konici napada Josip Špoljarič. Do tega na koncu ni prišlo, Antonio Marin bo sam izvedel prosti strel, težave je imel Mauricio, na koncu pa je žogo pred Bultamom vendarle še pravočasno ujel, tako da ostaja 0:0. Tu Ljubljančanih niti pod razno ne razmišljajo. Tole je bil dober poizkus Antonija Marina in obramba Mauricija. Bo govora prav gotovo tudi v naši jutrišnji oddaji pod prečko. Marin je dobil znak. Marin zanesljivo. Kakšen strel. Snel je pajčevino iz levega zgornjega kota vrat Žana Mauricija in Olimpija od 22. minute vodi z 1:0. Po posredovanju VAR-a, torej najstrožja kazen za Olimpijo in Antonio Marin. Lasicka zdaj ni najbolje posredoval, Marinič, strel Salaja, ki ni bil slab, to da zgrešil je Saboljc Salaj in ostaja pri minimalnem vodstvu zmajev. Proti Pintu, tole ni slaba podaja, Pinto v sredino, priložnost in Antonio Marin. Nova super priložnost Olimpije. Tam je ob njem Kalnoki Kiš je prišel do žoge in tudi do predložka. Tole je izpadlo kot super nevaren strel in Vidovšek se je moral kar potruditi. Dobro se je znašel tule Pinto in takoj žoga na Durdova, ogromno prostora ima Olimpija. Bultam na levi strani, Bultam preigrava, Bultam v sredino in 2:0 Ivan Durdov. Ivan Durdov po podaji Rede Bultama, pa še trčenje dveh nogometašev Nafte. 5. gol Durdova v tej sezoni, Olimpija vodi z 2:0. Tole pa je Ivan Durdov. Takoj se je videlo, da je ogromno prostora, praktično 3:1 so imeli Ljubljančani. Tale podaja Durdova niti ni bila najbolj natančna, to da krasno se je potem znašel Reda Bultam in iz neposredne bližine na to Durdov v mrežo Žana Mauricija. In vse bolj se zdi, da zaenkrat kaže, da bo še tretjič v sezoni Olimpija vzela Naftin skalp. Tole zdaj Floruc. Kakšen gol Raula Floruca! Snel je zdaj pajčevino iz desnega zgornjega kota. Jubilejni 10. gol v sezoni za Floruca. Tekla je, mislim, da še 77. minuta. In tule je Floruc pokazal, zakaj ga bomo tako zelo pogrešali v četrtek. Najučinkovitejši nogometaš prve lige Telemach. Zdaj že 3 gole naskoka pred najbližjimi zasledovalci. Iz avta Žorž Silva, potem pa takole Floruc, vse je storil sam.
po diagonali, neubranljivo v desni zgornji kot vrat Žana Mauricija. Sijajen zadetek. Celjani pa so še nekaj bolj zadaj, seveda. Nafta bo ostala na 9. mestu, to smo vedeli seveda že pred tekmo. Tu se ni moglo nič spremeniti, tudi če bi Nafta zmagala, bi ostali pri tem. No, zdaj pa izključen Klaus. Drugi rumeni karton za Klausa. Tekla je še 82. minuta. Drugi rumeni karton za Milana Gabor. Darko Hrka, kaj reči po takšni tekmi proti Olimpiji, 3-0 za nasprotnika. Ne moramo nikako reči, da se niste trudili, ampak nekako, če bi še igrali še eno tekmo, mislim, da bi težko spremenili rezultat. Kako ste vi videli tekmo? Ja, res je. Zaslužena zmaga Olimpije. Zdaj na začetku ta penal, sploh nisem pogledal, če je bil ali ni. Od tega penala itak smo jih čakali v srednji coni, to je bil naš dogovor. Ampak žal je bilo premalo, da bi vzeli kako piko. A kako je bilo sicer, ko ste poizkušali napadati, ko ste nekako prišli do pol priložnosti, pa so vendar nasprotniki odbili vse vaše priložnosti oziroma željo, da bi dosegli zadetek? Ja, ne vem, kaj bi rekel. No. To je že par tekem, da moramo biti bolj konkretni. No. Ko pridemo gor, da si res želimo dati gol, da napadamo več igralcev, da gre v 16 metrov. Žal tega nismo izkoristili, te pol priložnosti in, koliko sem rekel, zaslužena zmaga Olimpije. Sedaj kar pomembna tekma, naslednja v prvenstvu 22. krogu proti Primorju, ki je praktično tisti konkurent, katerega bi načeloma glede na lestvico lahko premagali oziroma skoraj da morali premagati, če bi želeli splezati više po lestvici. Ja, res, za nas je tako vsaka tekma pomembna. No. Tako da smo pripravili na vsako tekmo in gremo na zmago. Darko, hvala in srečno. Hvala vam. Iskrene čestitke za zmago, tudi iskrene čestitke za zadetek. Kako se počutite po dolgem času, po poškodbi ste dosegli gol? Ja se ispričavam, može na hrvatskom? Može. Gremo še enkrat, okej? Še enkrat. Kaj hoćeš, ne razumijem. Okej. Antonio Marin, čestitke na zmagi, čestitke na vašem golu. Kako ste vi videli ovi gol, penal bio je zadet izvan serijsko? Pa evo, hvala lijepa na čestitkama. Prije svega zahvalio bi se ekipi za današnju pobjedu. Svi smo dali sve od sebe i što je najbitnije, upisali smo 3 boda i sad se okrećemo borcu četvrtak. Znamo, imali ste ozljedu kolina, kako je s vašim kolinom, da li je sve okej? Pa evo, sve okej, zdrav sam. Mislim da je sad negdje godina dana od ozljede, tako da evo, jako sam sretan i zadovoljan što opet mogu pomoći. Govorili ste o borcu u četvrtak, jako pomembna tekma za vas. Šta očekujete prije ove utakmice? Pa je, jako bitna utakmica. Tamo smo izgubili u zadnjim minutama, ali očekujem ovdje da će doći puno naših navijača, da će nas podržati i ići ćemo naravno 100% i nadam se prolazu. Antonio, hvala srca. Hvala vam. Mr. Božic, very tough game for Nafta, 3-0 for Olimpia. It seems that if you play another game, another 90 minutes, that Nafta couldn't win. How did you see this match? I saw it a different way because I also tried to analyze the first game, how we played against Ljubljana here, and now I'm checking this one. And if I check how we played in every aspect of the game, we were much more better than at the first time, even if the result is worse. But we had a lot of good build-ups. We tried to press them, especially high also, not only dropping back to our goal and protecting our goal, our box. So if I check this, I see a lot of improvement at the team.
But of course, Ljubljana is a very good team. They have two starting 11 with the same quality. That's what we saw today. And today, reality win against dreams. Do you have any concerns about efficiency, about your attackers? Not today. And I also have some problem with them in the first game against Mura. But then against Radomia we were good. Today we have some chances, but of course Ljubljana is a very stable team, so it's hard to score against them. I think the result is fair. We did our best, but it was our best today. In next round, a very important game for NAFTA. You play versus Primorje. This is extra motivation for your players, isn't it? Of course, we try to go back towards the 8th position, and it will be an important game for us to reach it. I think this game was a very good preparation for us against Primorje. So we are looking for that game in a very positive feelings, and we will show our best against Primorje at home. Mr. Božic, thank you very much. Thank you very much. Mr. Sanchez, if we look on the results, it seems easy win for Olympia. 1 goal in first half, 2 goals in second half. What's your thoughts about today's game? There is no easy game. Always you have to make good game if you want to win. So for us, this is the most important. We are very happy with the performance of the team. They made very good job. The plan was running very, very good. We scored 3 goals. We create more chances. We control very good the game from the first minute till the end. So happy for that. Happy for have the possibility to play in a good pitch. That for us this is like a gift. So after many months struggling with the conditions we were playing here in Stosice, it's very good news for us to come play in a good pitch. Now we are waiting for the training, because in the training we have the opposite. But okay, we are patient. In the second half, we saw a few young players. Matej Dvoršak, first appearance in the first league. Were you satisfied with his performance? Yeah, happy for his debut. He's a player that from the precision when we arrived, also we were happy with him. We understood that at the moment was better for him alone, but now in this break, we think that this a player can help us, and for that reason he stays with the team. On Thursday, you have a very important game versus Borac here in Stožice. Can we, after this performance today, expect a match with a lot of confidence from your side? Of course, it's a very convinced win and very convinced performance for the players playing. So, and they are not the players that they were playing. The most of them the game is Borac. So that means that what I say every game, we count on all the players and they are all ready for help the team. So we face this second leg game with plenty of energy, plenty of good vibes, confidence. And we will try. Mr. Sanchez, thank you very much. Thank you.